Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Yosua 19. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami agar kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang meminta dan berdoa. Berkatilah kami ya Bapa. Amin. Daerah si itetapkan man suku Simeon. Si peduakan itetapkan man keluarga suku Simeon. Daerahna seh ku tanah si itetapkan man suku Juda. Si bengket kuje Mekap, Berseba, Seba, Molada, Hasar Sual, Bala, Esem, El-Tolal, Betul, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susa, Bet Lebaot, Ras Saruhen, 10 kota Krina, Rikut Peras kuta-kuta Isklewetna, Litkape Ain, Rimon, Eter, Ras Asan, 4 kota Krina, Rikut Peras kuta-kuta Isklewetna. Enda bengket Krina kuta-kuta Isklewet kota-kota enda seh kuba alat ber, entah pe Rama, Iselatan. Enda me tanah si alokan keluarga suku Simeon jadi si kerajanganna. Arkite-kiteken bagin Juda belangan asa si iperlukan. Sada bagin ibas daerahna ibreken man suku Simeon. Daerah si itetapkan man suku Sebulon. Si petelukan itetapkan man keluarga suku Sebulon. Tanah si alokenna seh ku sarit. Ijenari balengna terus ku barat, ku Mareal, mentas arah tepi dap beset, raslau si arah timur Jokneam. Isarit nari balengna terus ku timur, ku perbalengan Kislot Tabor, kenca ku daberat, jenari nangkeng ku Japia. Ijenari terus ka ku timur ku Gad Heper, ras ku Kasin, maka melok kempak jurusan neah, ibas dalan ku Rimon. Arah utara baleng tanah melok ku Hanaton, janah ujungna ibaluran Ibtahel. Si bengket ku mo Katat, Rikut Peras kuta-kuta Isklewetna. Kota-kota ras kuta-kuta enda inganna ibas tanah si alokan keluarga suku Sebulon jadi si kerajanganna. Daerah si itetapkan man suku Isakar. Si peempatkan itetapkan man keluarga suku Isakar. Si bengket kubas daerahna emo Jezreel, Kesulot, Sunem, Haparaim, Sion, Anaharat, Rabet, Kesion, Ebes, Remet, Enhada, Ras Bet Pases. Balengna endape mentas arah tepi Tabor. Sahasuma, Ras Bet Semes, janah ujungna ngadi ilau Jordan. Si bengket kujeli 16 kota Rikut Peras kuta-kuta Isklewetna. Kota-kota ras kuta-kuta enda inganna ibas tanah si alokan keluarga suku Isakar jadi kerajanganna. Daerah si itetapkan man suku Aser. Si pelimakan man keluarga-keluarga suku Aser. Si bengket kubas daerahna Helkat, Hali, Betep, Aksap, Alam Melek, Amat, Rasmisal. Arah barat balengna mentas arah tepi Karmel, Rasihor Libnat. Kencam belok ku timur balengna terus ku Bet Dagon. Mentas arah tepi Sebulon ras baluran Ibtahel. Janah terus ku utara ku Betemek ras Nehiel. Ijenari terus ku Kabul, Eberom, Rehob, Hammon, Raskana, seh ku Sidon. Kenca belok ku Rama, seh ku kota si itembok Metirus. Kenca bagem belok ku Hosa, janah ujungna ngadi ilawit tengah. Si bengket ku Mekap, Mahalap, Aksip, Umma, Ape, Ras Rehob. Dagelit 22 kota Krina, Rikut Peras kuta-kuta silit Isklewetna. Kota ras kuta-kuta ibas tanah sini berekan man keluarga kala Aser. Daerah si itetapkan man suku Naptali. Si peenamkan itetapkan man keluarga-keluarga suku Naptali. Balangna mulai helep nari seh ku kayu jati Isananim. Terus ku Adaminekep, ras ku Jamia, seh ku Lakum. Janah ujungna ngadi i Jordan. Ijenari balengna melok ku barat ku Asnon Tabor. Ijenari ku Hukkot, lewat arah tepi Sebulon i selatan. Arah tepi Aser ibarat ras arah tepi Jordan i timur. Kota-kota si itembok Sidim, Ser, Ramat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kedes, Edrei, Enhasor, Jiron, Migdalel, Horem, Bet Anat, ras Bet Semes. Dagelit 10 siwah kota Krina, Rikut Peras kuta-kuta Isklewetna. Kota-kota ras kuta-kuta enda inganna ibas tanah si alokan keluarga suku Naptali jadi si kerajanganna.
Daerah si itetapkan man suku dan, si pepitukan itetapkan man keluarga suku dan, si bengket kubas daerahna Mekap, Sora, Estaol, Irsemes, Salbim, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Benebera, Gatrimon, Mejarkop, Rasrakon, Bagepe daerah Isklewet Jopa. Asum kalak dan kebenen tanahna laus ia kulais, jenari iserangna kota italukenna kota ibunuhna pendudukna, jenari ibuatna kota mansi kerajanganna. Iinganina kota jenari isambarina gelarna ibas lais nari, jadi dan suwe ras gelar nini-ninina. Kota-kota ras kuta-kuta enda inganna ibas tanah si ialoken keluarga suku dan jadi si kerajanganna. Pembagin tanah idungi, kenca bage Israel dung bagikan tanah ibreken man Joshua anak Nun, sada bagin tanah jadi si kerajanganna. Suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan, ibreken na man bana tanah si ipindo Joshua, Mekap Timnat Sera. Inganna ideleng-deleng bagin Efraim, ibangunna mulihkan kota jenari ijeme ia ringan. Imam Eliasar, Joshua anak Nun, ras kepala-kepala keluarga ibas suku-suku Israel netapkan bagin-bagin tanah enda, alu erbahan tikam tanduk isilo guna nungkun surah-surah Tuhan. Ibas dalan bengket kubas kemah perjumpaan ras Tuhan, alu bage nggodung pembagin tanah Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.